Tokom prošle nedelje zbog niskih temperatura i snega tezge su bile gotovo prazne, a povrće skuplje na pijacama širom zemlje. U Čačku je poskupeo karfiol i prodavao se po ceni od 200 dinara. U Novom Sadu skuplji su bili šargarepa i crni luk, a prodavali su se po ceni od 70 dinara. Kupus je bio najjeftiniji u Čačku i koštao je 30 dinara. U Beogradu je poskupeo brokoli, cena se kretala od 300 dinara, a pojeftinili su beli pasulj i beli luk. Paradajz je bio najjeftiniji u Nišu i prodavao se po ceni od 150 dinara. Na kvantaškim pijacama u Beogradu poskupela je šargarepa, prodavala se po ceni od 35 dinara.